Good morning, everyone. February 14, Happy Valentine's Day. Lipatan kanti ko na ngem saan Danay ruwama kaya danay sangsayan Hayat akinali kaguma Naipay mo budno pakaragsaka Murayawan ka malaglagip ka Dagidila dawam inak makikita Dagidi naruay nga inangaw ta Tumrem lulwa Tunggal mapanunot ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyak ko Agmay-may sa katoy puso Urayawan ka malaglagip ka Dagidila dawam inak makikita Dagidi naruay nga indangaw ta Tumrem luluwa tunggal mapanunot ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyak ko Agmay-may sa katoy puso Naringgor, ti Arubayan, ti Lubong, ti Singapore. Agkaralabas, ti Rapulan. Happy Valentine sa mga may date dyan. Ilang amda ko na po. Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyak ko Agmay-may sa katoy puso Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungwen ka
Agpipinatek tayo amin kakadsat. Nagyamanak na imbag na oras tayo aning awan labas. God bless all.